see you, seldom hear your tune. Preoccupied with selfish misery, brother wind and sister air, open my eyes to visions pure and fair, that I may see the glory around me. I am God's creature, of Him I am part. I feel His love awakening my heart. Brother sun and sister moon, I now do see you, I can hear your tune. So much in love with all that I survey. Gdje se nalaze biljke raznih vrsta, od ljekovitog, ukrasnog. Da li je to bašta, da li je to botanička bašta? To je, Gospodine to Padre je, gdje ima Josipe. svega pomalo. Dakle, ima i ljekovito bilje, ima i koje je za jelo, začinsko bilje i ukrasno. Koliko otprilike imate biljaka? Da li ste vodili računa? Nisam prebrojao. Evo imamo to, više bi reklo kultno liljan, ovaj bijeli koji vidite za Sveti Antun, koji se onda u crkvi blagoslivlja i to je običaj. To sad za 3 dana. Sveti Antun je, koliko mi je poznato, je li on živeo u Padovi? Da, on je umro u Padovi. Da, on je umro u Padovi. Padovi, znači iz Lisabona, i jedan od prvih sljedbenika Svetoga Franje Asiškog, koji se oduševio tim novim evanđelskim životom. Htio je i poći za misionara u Maroko, ali vjetrovi mora su ga odnijeli na Siciliju i onda dospio u Italiju. I u 10 godina bio toliko poznat propovjednik, čudotvorac, da kada je umro su rekli jednostavno umro je svetac. Ali koliko mi je poznato, on ima čudni oreol oko glave. To je taj svetac. Vidio sam u spomeniku, vidio sam u Padovi i vidio sam u Pragu na Karlovom mostu gdje su svi ovi veliki sveci postavljeni. Pa Sveti Antun je postao najčešćeniji i najpoznatiji svetac cijeloga svijeta. Dakle, to je svetac zanimljivo da je prihvaćen i naravno i katoličke crkve, ali i izvan. Na primjer u Sarajevu ga dolaze na njegov dan i pravoslavni i muslimani. Bez taj dan dođu. Dakle, i kod nas evo i u Baču, isto i u Zemunu, u našoj Franjevačkoj crkvi dolaze pravoslavni. Gospodine Josipe, moram vam reći, otkad je ta emisija koju smo radili posljednji put emitovana, mene je zvalo barem 1000 ljudi da pitaju za ovu biljku koju smo ostavili ovdje kod vas sa Dragišom Marićem, ali moramo o toj biljci reći da se to u Šajkaškoj zvala vojnička trava i od toga se pravi čaj. I kada su šajkaši odlazili u te daleke zemlje, u Galiciju, u Francusku, u te borbe i u te bitke, onda su i majke i žene pripremali suvo lišće od toga da ti se nađe ako slučajno bude neke boleštine, neke malarije, neke kolere ili tako nešto, da se od toga napravi neki čaj i za to je to jako dobro. Ali inače je jako puno ljudi zvalo zato što je ta emisija
koji smo posljednji put radili, ispalo da je to naučno-popularni program, jer smo otkrili jako puno svega toga. I ovu emisiju sad koju sad počnemo da realizujemo, ovu emisiju posvećujem katedri za istoriju, profesorima i studentima, jer će u ovoj emisiji čuti jako puno interesantnih stvari koji se nauče na fakultetima i nemaju ih u knjigama. Ja sam u međuvremenu, dok smo poslednji put bili zajedno, ja sam prilično napredovao u tim nekim mojim saznanjima, zahvaljujući jednoj knjizi o drugetima koji je izdao moj veliki prijatelj, dr. profesor Đuro Hardi. Zatim je 4 franjevačka popa su pisali istoriju južnih krajeva. Jedan je bio Borovski Šamo, drugi je bio Sent Ivan Ištvan, treći je bio Sent Klarijene, a peti je bio Erdulhej Menjhart. Oni svi imaju latinska imena, ja sad samo znam mađarska imena jer sam ja u elektronskoj formi dobio njihove knjige i to je to. A ovdje se izgleda priprema neka oluja, samo mi sad to da usnimimo da je to odjednom naglo došlo, pa ćemo ovaj intervju otići i nastaviti negde unutra. Ja sam dao uvod, a vi ćete to sad nastaviti. Nakon vaše emisije isto je bilo ovdje i više i posjetioca, ja nisam brojio, a i telefonskih poziva koji su se isto tako zanimali i za samostan, isto i za biljku i za čaj. I zanimljivo, meni je izgledalo to tako da to nešto malo će biti obično, jer su drugi snimatelji sa cijelim ekipama tu snimali, ali nikad to nije nikad, niko se na tako nije pozivao ili da je nam je rekao na te druge snimatelje. Sada ne govorim koji su. Znate kako to ide? Kad neko dolazi kod vas, to skrećem sad pažnju mojim kolegama, novinarima, kad dolazite kod jedne ovakve osobe kao što je Pader, onda morate se pripremiti. Ne možete izigravati stalak, ne možete vi njemu dati mikrofon, evo ti pa pričaj. To ne ide tako. Znači morate imati neko predznanje šta vas to interesuje, šta je to i morate biti potkovani, jer je ovaj gospodin koji je ovdje. Mene najviše kod tih novinara smeta to što oni dođu, neće reći o čemu tema, onda me počnu pitati neke teme koje ja nema razloga da govorim o tome. Jednostavno me smetaju. Neke dnevne politike, koje to što dođe u samostan s takvim. I onda i brzo smo završimo, obično. Ali novinari moraju znati da s kim imaju posla, jer ste vi barem jedan jako učen čovjek, vi ste barem u nekim školskim klupama proveli 5, 6, 7, 8, 9 godina, a bili ste u Asiziju gdje ste radili u arhivi, odnosno u biblioteci u tom velikom franjevačkom samostanu. To je centar Franjevaca, Asizi kod Peruđe. Jeste nešto pogrešili? Jeste toliko bili, manje bili? Pa malo više, škole. Da, to je. Dakle, mi imamo inače, dakle, ako se uzme osnovna škola, onda 4 srednje gimnazije i fakulteta 6 godina, dakle, to je sve naše školstvo, tako da mi praktički 18 godina, 19 novicijat traje škola. Ja sam mislio na te ove visoke škole koje ste vi visoke škole, da. Onda kada ste već vi se odlučili da budete to smo, da, započeo u Rijeci u Zagrebu, a završio u Italiji, odnosno u Madridu. Da vam nešto kažem. Ja sam očekivao ovaj naš susret iz jednostavnog razloga jer sam ja u međuvremenu dobio, kao što sam već rekao, 4 knjige Jenea Senklarija. On je bio franjevački pop, on je bio akademik i u Mađarskoj, a bio je i član naučnog društva u Beogradu, bio je član Matice Srpske, on je bio profesor na fakultetu, predavao je teologiju i predavao je latinski jezik i u Temišvaru, i u Segedinu, i u Budimpešti, i u Kikindi, i u Zrenjaninu. Znači, bio je jedan pokretan sveštenik, a usto je bio arheolog. I sve što sad mi ovdje pričamo, sve što se sad ovdje radi, znači bio je Hesselman koji je prvi to počeo da radi, ali onda taj čudni čovjek je počeo isto da kopa i Araču i sve tamo neke crkve. Evo sad sam doznao da
u Makovu ima jedna rotunda i tamo je Saint Clari, kad je on pisao te knjige, onda je to rekao, to zapisao. Jedna od najinteresantnijih njegovih knjiga je o Eugenu Savojskom. Kako je izgledao Banat, taj deo koji on poznaje, on je klarisa, znači on je u tom ženskom franjevačkom redu, jer je crkva u Novom Bečeju, to pripada klarisama, znači ženskom franjevačkom redu. Prije u srednjem vijeku bio. Da. Ali klarise su bile klarise i premontrejke su bili u Slankamenu i oni su otišli u Segedin. Inače, klarise su franjevački red, dakle to je drugi franjevački red koji je ženski. Ženski red, da. I da je on o svemu tome pisao, taj Saint Clari Jene, on ima srpsko prezime, otac mu je bio Srbin, majka je bila Mađarica, i oni su u buni se osiromašili. Otac mu je bio poznati trgovac s žitaricama. To je jedna knjiga o Eugenu Savojskom. Druga je knjiga koja se odnosi na Claudius Mersi. On je bio prvi, da kažemo, premijer Banata. I on opisuje kako je to izgledala ta kolonizacija Nemaca, odnos između jezuita i franjevaca. Uglavnom su to bili bošnjački franjevci, Bosna, Argentina, Bosna Srebrno, i oni su došli, koliko sam ja sad to izučavao, došli su do Temišvara i iza Temišvara su imali još jednu opatiju, u Ukrajini su imali 3, ali su došli i sasvim severno, znači Budin, Sent Andreja i Višegrad na Dunavu, znači tamo gde su bili Anžujski krajevi, tamo su bili Franjevci i drugeti koji su gradili te crkve, tvrđave, i oni su bili i... Ja nisam to znao, ali evo sad od vas očekujem, posle ovog dugog uvoda, odgovor na to. Da sam tu pročitao da je ovaj red franjevačkih opatija, da su to osnovali bogati trgovci iz Dubrovnika. I na jedan dan hoda su gradili nove i nove franjevačke opatije i tako su imali, njima je bio glavni da je kralj. Jedno vreme je Karl Robert živeo u Belafonsu, u Petrovaradinu, 6 godina. Zatim je 20 godina je živeo u Temišvaru. Znači, ti Franjevci su njemu napravili taj put i kako sad to danas izgleda? Jer imamo mi tragove tih franjevačkih samostana od Dubrovnika do ovde. To što ovde imamo, to znam. Dubrovčani su imali za vreme Turaka posebne privilegije, to je sporazum da su oni bili prvi trgovci koji su putovali po cijelom Balkanu. Ali to se odnosi još, znači to je 1302. godine, već smo oni to krenuli. Dubrovačka republika je živjela od trgovine, dakle ona je bila pomorska republika, ali je imala razgranatu mrežu i u ovom kopnu, jer je ta trgovina išla od sjevera preko luke Dubrovnik dalje u svijet. Tako da su te dubrovačke kolonije vrlo stare na Balkanu. A zašto mi znamo toliko malo o tome? Jer nije niko to ni ono što znademo i što je zapisano, nije to niko posebno se bavio s tim. Niti to izgleda zanimljivo, jer je kod nas još uvijek se istorija promatra da bude u službi nečega. Istina koja je najzanimljivija, dakle, kad se istoriji pristupa da se traži samo istiniti događaj, bez razlike ko je kome pripadao, dakle, ne da bi dokazivao nešto s tim, već sam pogrešno je pristup kada mi istoriju proučavamo po tim vidom da bi dokazali nešto s time. Nemamo šta dokazati s time, nego jednostavno pročitati i istražiti ono što je bilo i prihvatiti ono kako je. Da, govoriti o činjenicama, a ne o legendama. Ne da sad s time dokažemo, tu smo bili ovi ili oni i sad na nešto, to je već pristrano, kako bi se reklo, to je već po željama, a to onda nije prava istorija. Kako mi se stojimo sa tim franjevačkim crkvama, opatijama danas u Bosni? Franjevačke se opatije ne kažu, dakle Franjevci su naslijedili mnoge opatije kao i u Baču,
Da li se kod Franjevaca kažu da je to crkva ili... Samostani konventi. Dakle, to su samostani. Franjevački red je u katoličkoj crkvi novi red, dakle on je iz 13. stoljeća i on je preuzeo jednu sasvim nešto novo. U vidu da nije vezan, Franjevci nisu vezani za pojedine samostane, za pojedinu kuću, nego su kao zajednica pokretljivi i uglavnom u gradovima. I to je dalo jednu novu snagu Franjevačkom redu da je on se raširio svuda, vrlo lako. I prema prilikama provincije se mijenjaju. Dakle, u pojedinoj zemlji oko 200-300 redovnika braće čini jednu zajednicu. I onda ona je kao pokretna jedna snaga, zajedno. A ne da je vezan svako na samostan, jer se svake 6 godina vrše kapituli, odnosno svake 3 godine jedan manji skup na kojem se odlučuje i koji se mijenja. Dakle, kod Franjevaca nema to da onaj koji je prvi, on će postati zadnji. Dakle, njegov 6 godina istekne poglavarska služba i on nema tih činova da je on sad doživotno upravitelj. Nego to je služba se smatra. On ima guardijana, dakle to znači čuvar na latinskom, guardianus, čuvar braće. To je poglavar Franjevaca. A provincijal je glavni koji tu zajednicu ima i koji je, to znači ta provincija, pokrajina koju on pokriva. Ali to je pokretljivo, kao Bosna Srebrna. To je bila jedna reforma iz Bosne koja se proširila po šire područje, nije samo vezano za Bosnu, nego od Jadrana do Crnog mora i, kao što ste spomenuli, do Budima. Još dalje? Da, taj cijeli teren je pokrivala Bosna Srebrna. Ali onda iz nje su nastale sve druge franjevačke provincije iz Bosne Srebrne. Kad je ona postala preglomazna, prevelika i onda naravno prema potrebama podijelila se na više tih zajednica. I onda te zajednice sve čine red franjevački koji ima generalnog ministra, dakle mi zovemo generala, ne pod vidom nekog zapovjednika, nego generalni ministar, ministero znači služiti, ministerijum. Dakle, on je koji poslužitelj, to bi rekli, glavni poslužitelj. To je naslov glavnoga, ali on se isto bira i njegov mandat traje 6 godina i onda on ponovo ima. I odnosno mi imamo takav sustav da ako ne bi neko koji je na vrhu dobro ne radi, vrlo lako se ga može skinuti. Sad, kako mi sad stojimo na tom putu, na nekadašnjem trgovačkom putu između Dubrovnika i Bača? Koliko mi na tom putu, da li još tu u Bosni imamo Franjevaca na tom putu? Imamo mi to sve i dan danas još uvijek, dakle Franjevci su preživjeli i Turke i Iza i sve moguće režime i države, dakle, jer oni uglavnom i nisu nikad bili u službi politike, nisu baš bili nikad previše ni od vlasti obljubljeni, nego više od naroda, uvijek su bili s narodom. Tako da već od preturskog doba oni kako se u područje ovo Južne Ugarske, dakle iz Bosne selilo stanovništvo, tako su i oni ovdje otvarali samostane u Južnoj Ugarskoj još pretursko doba. A onda i za vrijeme Turaka ostali, jer su jednostavno dok su svi biskupi i drugo katoličko svećenstvo otišlo, oni su jednostavno se poklonili Turcima, prihvatili da budu građani drugog reda ako treba i dobili su ahnamu, takozvanu koju je Franđo Zvizdović u Bosni potpisao, odnosno sultan mu je dao 1463. godine. No nije to uvijek bilo da su bili Franjevci privilegirani, da su uživali, nego nekad su i oni trpili od pojedinih... Pa kad su bili ratovi, onda su i oni trpeli, ali kad je bio mir... Ali oni su živjeli jednostavno i tursko vrijeme i post-tursko, uglavnom se uspjeli sačuvati tako da mi na ovim područjima mnogi samostani više nisu, ukinuti su, mrtvi su, ali ipak ima. Konkretno u Novom Sadu, tamo da je vojna bolnica, to je bio nekad franjevački samostan. Da i u Rumi je bio na ovom području, u Somboru. Da, stari imamo Kolu, dakle imamo i druge, i u Sremu. Ali koliko sam video da je i Arača bilo... I Arača je, da, već, jer ti monaški redovi, prvi i krstaški i monaški redovi su bili dosta ranjivi. Dakle, oni su imali ulogu, kad te krstaški ratovi prestali, onda su i oni prestali njihova, a Franjevci su onda preuzimali i te samostane. A znate čuvenu izreku, petak 13. Da. Kad je francuski kralj rekao da ćemo sad u petak 13. uhvatiti sve krstaše ovog sveta i u petak 13. će leteti glave. Da. I
jednostavno u roku jednog dana, i zato se kaže taj nesretni petak 13. koji je vuče na da, one templare, da, to je sad druga priča. Dakle, ti drugi krstaši su ostali službeno i dan danas postoje. Dakle, mi u Rimu imamo viteški red Svetog groba Jeruzalemskog koji je bio ovdje. On postoji, on nije ukinut. Ali nema više uloga, on se je transformirao, nije više ono što je prije bio. On više nema te uloge. Dakle, krstaški redovi su, samo templari su ukinuti, a drugi su ostali. Znači onda u Arači... Arači, da, imamo podatke da do 1500 i tamo 20. Ja mislim da 1300... 340. se već spominje, dakle, kada je bila kustodija Sirmienzis, sremska kustodija, ta unutar provincije manja zajednica sa 12 samostana, među njima je i Arača. Dakle, Arača je spadala pod Bač. Bač je bio glavno samostan koji je bio sjedište kustodije Franjevačke. Znači, onda su... I on je čudom ostao. Dakle, ovo je jedan od najstarijih, dakle, samostana koji je ostao, koji nije bio Franjevački, dakle bio je vitezova Svetog groba Jeruzalemskog, krstaški je bio zapravo. Ali odnosno bio je benediktinski, jer mi imamo, dakle, podaci, dokumenta su tako jasna, ali malo ko se njima i od katoličkih sveštenika služi. Dakle, poznati zbirka Farlati, Daniele Farlati i Lyricum Sacrum. Dakle, to je bio jedan mletački venecijanski svećenik u Dalmaciji u 17. stoljeću, pa je imao vremena i onda je on prvi počeo prikupljati arhivsku građu što se tiče cijelog Balkana. I bez toga nema istorije ovih krajeva. Jel vi tako nešto skupljate? Da. Da li vi radite ta knjiga je za nas, dakle to je 8 tomova, ali u Baču ima, koji je Riče Put je započeo jedan drugi isto svećenik koji je skupljao tu građu, dakle u 99. folju, listu, ima i u Bač je dakle bio 1000. godine, biskup i opat već je bio u Baču. Dakle, to onda nije postao benediktinski red, nisu postali, katolička crkva imala samo jedan red monaški, ali je bila regula, pravilo Svetog Benedikta. Tako da je taj prvi biskup je dakle već opat i biskup 1000. godine. I onda imamo dakle i onoga Fabijanus koji je 1094. bio kod Zagreba osnivanja biskupija, isto bio nadbiskup Bača, benediktinac. Imamo i ona kategeza, kralj mađarski slavio Uskrs 1158. Benediktinci su još bili u Baču. Da, ali benediktinac je bio i sveti Gerhard, koji je 1036. je umro. Umro je u Kanadu, ali on je isto bio italijanski sveštenik. On je došao iz Murana, kod Venecije. Da, pa i ovo su bili, uglavnom imaju latinska imena, ti prvi biskupi, nadbiskupi Bača. Pa, znate šta, ovi koji su bili ovdje u tim južnim krajevima, oni su došli iz Italije, a ovi na severu su došli najvjerojatnije iz Austrije iz Nemačke ili iz Praga. I vidite, nakon onih grčkih ratova izgleda da je Bač ostao bez katedrale i nadbiskup, ne znamo, tu nemamo, ali imamo dosta podataka, ipak je predao praktički to mjesto katedrale vitezovima Svetog groba Jeruzalemskoga, sepulkralcima. I tu već imamo podatke, dakle da je i Palatin Mog iz Mađarskog kraljevstva darovao zemljište i počinje gradnja ove naše crkve na tim starijim temeljima te stare bazilike iz rimskih vremena i tu je već onda počinje jasnija povijest. Dakle, od 12. vijeka mi već imamo kontinuitet potpuno jasan ovih naših samostana. Poštovani profesori i studenti istorije i poštovani ljudi koji ste zaposleni u Vodama Vojvodine. Evo sad jedna tema koja će vas interesovati, ali nigde nije opisana. To je taj prvi kanal koji je ovdje izgrađen 1490. godina, kada biskup Petar Varadi piše svom kolegi koji je završio visoke škole teologije u Padovi. On je prvi biskup, prvo radno mjesto mu je bio Banoštor, jer izgleda
je Bač imao ekspozituru u Banoštoru. Ja to znam da jedno vreme su čak i Kaloču i Bač hteli premestiti u Petrovaradin. Pa i bili su tamo, da. Da. Sad, on piše svom prijatelju, kolegi, onda je već on bio u Vacu, to je mesto iznad Budimpešte severno, da sam sproveo vodu u tvrđavu u Baču. Koji je taj kanal mogao biti i gde se taj kanal može naći sa kojim je javnim radovima ovde Peter Varadi izgradio prvi kanal zvanično, ako ne smatramo da su kanali rimski šančevi. Znači, gde bi to moglo biti? Odakle mu sproveo? To je ta Mostonga, on je najvjerojatnije, kako bi se reklo, proširio i adaptirao tok rijeke Mostonge. To je jedan rukavac Dunava, zapadni koji je... A da li je on spojio Dunav sa Mostongom? Da, on je to usposobio da... Da li to severno od Bača? Ne, to je južnije od Bača. To je južno od Bača? Da, pa on postoji danas, ta Mostonga je sad mrtvi kanal i to je najkraći put zapravo između Dunava i Bača. A gde je to? Gde se to nalazi? I danas se nalazi južno od Bača, ide linija, ima crkvica Svetog Antuna koja je isto srednjovekovna, ide prema Bačkom Novom Selu i ulazi u Dunav. Ali to se vodi pod Mostongom? To se vodi kao Mostonga, da. Ali nije negde povezao severno Mostongu, znači severno od Bača, Mostongu i Dunav? I severna Mostonga je isto, Mostonga je čudna, to i nije rijeka, to je izvire iz Dunava i ulazi u Dunav. Ali posle su, znate, napravili taj mali Bački kanal, to je već Štefan Tir, znači u Baji ulazi kanal. Da, kanali su danas poremetili taj, ali zaista Mostonga je bila odozgora negdje više Sombora iz Dunava i onda je išla kroz Bač i južno od Bača ulazila u Dunav. Dakle, to je bila ta trasa. I praktički Bač između Mostonga i Dunava to je bio jedan zaštićeni teren, kako bi se reklo, Bača. Ovo je ovde momentalno najinteresantnija i najdublja istorija ovih područja, pogotovo otkad je pronađena ova freska, za koju su u početku tvrdili da je to bizantijsko nešto. Da. Na kraju, kada su došli ljudi iz Italije, stručnjaci koji se bave s tim, oni su rekli da to nije to. Freska samo potvrđuje ono, kad se usporedi naša kronika i ovo što mi znademo u zapisi o samostanu, u srednjem vijeku su inače oskudni dokumenti, ali o Baču, kad se usporedi s drugim mjestima, onda i nisu tako oskudni. Zaista ima dosta dokumenata. I ova otkrića freske i ovo malo arheologije što je ispod, samo je potvrdilo ono što u kronici piše. Dakle, samo je potvrđeno gotovo školski primjer, reklo bi se da freska samo potvrđuje da je zaista i samostan kao građevina iz 12. vijeka i samim svojim stilom ona je kasno romanička. Dakle, nezavisno su ispitivali u Budimpešti profesor za freske i tamo postoji cijeli studij, fakultet za to. U Rimu najviši viši institut, Visoki institut za restauraciju, dakle radi se, mislim, slikarstvo između Vizantije i zapadnjačko je vrlo slično i to se prepletalo, ali postoje neke manje razlike. Ova naša zaista nema ništa vizantijskog, jer je tipična, reklo bi se, ala Italijana. Gotovo na goli zid, vrlo tanki podloga, nema ništa, nikakvog ni pljeve, ni slame, ni dlaka kao vizantijsko slikarstvo koje pravi onu podlogu veću. Zatim onu zelenu umbrastu podlogu, ovdje je crvena podloga, zatim već se vidi nije to ukočeni likovi. Dakle, to je prelaz romanike i Isus još ima otvorene oči, što je zanimljivo, i ruke su dosta onako romaničke. Ima grčke natpise, ali oni zapadna crkva uvijek je držala grčki jezik kao svet i ti grčka slova se nalaze i doba renesanse još na slikama koje su na zapadu slikane. Ali znate šta, pa to je nekad bila ista vera. Da, dakle, ali hoću reći da je stil ipak je ovo tipično zapadnjački, dakle tanka podloga, samo malo kreća, milimetar gotovo da nema ništa i sama
pozicija, dakle vidi se za profesore, dakle nema nikakve nejasnoće, odnosno i cijela građevina, dakle nema tu nigde kubeta, nema tu nigde nešto što bi građevina ukazivala da je to bilo nešto vizantijskog. A kad bi bilo, mi nemamo ništa protiv. Dakle, mi bi prvi sačuvali, kao imamo tursku ostatke džamije, dakle, pod tim vidom. Ali i to se ne promatra sad da je to, znači sad to mora se vratiti tomu, pa onda ne smije biti ili mora se dokazati nešto. Ali znate što mi imamo o tim Turcima jako loše mišljenje i imamo pogrešne pretpostavke. Kod nas se... Mi imamo zapis jako pohvalan u turskoj vlasti, da je čak pomagala gradnja crkve, lijepo piše, turska vlast je dala i zemljište da se podigne crkva Svetog Antuna, župnik i narod su podigli, s daščicama su ih pokrili, na starim temeljima i eto, vrlo pohvalno, dakle ovdje su turske vlasti, nisu neki imali strogi baš režim. Pa da uzimo evo slučaj Arača. U Arači se kod nas to pretpostavljao, ljudi su o tome pričali da je to neki turski beg to razrušio 1556. Nema nikakve veze. Tamo je bila kuga, izbila 1530. godine. I onda je izumrlo i to naselje koje se zove Arača. Znači, tu Turci ništa nisu uradili. Kasnije, kada su došli kolonizacije Eugena Savojskog i Klaudijusa Mersija, kada su došli ovdje ljudi iz cele Evrope u taj deo Banata, onda su oni više upropastili tu crkvu, jer je to bio onda besplatni građevinski materijal, jer nije imao vlasnika. Jer posljednji vlasnici su bili Franjevci, da više nikog nije bilo. I posle toga nije bilo nikog u naselju. A ovdje Bač ima, vidite, drugu sudbinu. Bač je imao stalni kontinuitet da je uvijek neko živio u njemu. Za vrijeme Turaka, Turci su pretvorili u džamiju, to je takozvana Sulejmanija, Sulejman Hanova džamija, ali u okolici selima su Franjevci živjeli i dalje. I nakon odlaska Turaka, odmah Franjevci preuzimaju tu džamiju i pretvaraju ponovo u crkvu. Tako da i ove freske su iz preturskog doba. Dakle, Bač ima stalno kontinuitet kao naseljeno mjesto. To evo i u našem vrtu pokazuje se iskopine, gdje god zakopa što je keramika od srednjeg vijeka, od rimskog doba do danas, do 19. stoljeća nalazi se, ima. Dakle, Bač je imao stalno naselje. On je bio za vrijeme Turaka kao naselje, grad, i poslije Turaka odmah je bio, premda nije obnovljen kao grad, nekada je bio upravno središte, Bač je bio, što je danas Novi Sad, a iza Turaka on je sveden obično selo, pa je ostao po strani. Gospodine Josipe, ja bih voleo da nešto više doznam o Franjevačkom redu. Kako su išli te podalje? Jel imamo observatore, pa imamo... Franjevački red, dakle, već za Svetog Franje je postojalo koji su bili za strože opsluživanje pravila i za blaže. To je bila ta konventualna struja koji su bili u gradovima, koji su imali kao bogatstvo, a druga opslužitelji, observanti, to su bila koji su bili više duhovniji, siromašniji i koji su više htjeli živjeti doslovce od evanđelja, znači prosjačenjem, prosjački red, dakle Franjevački red, koji nema materijalnih dobara, nego se smatra da živi samo od milostinje i od vlastitog rada, a da nema nikakvih velikih posjeda. To je odlika bila tih observanata i koji su bili snažniji i jači i koji su ovdje i djelovali, zapravo ta duhovnija strana Franjevačkog reda. Dakle, mi smo zapravo nasljednici observanata. Kako ste se osjećali kad je bio papa izabran? Je vam je ovako zakucalo srce? Pa on je, mislim sad to nakon on je uzeo ime Svetog Franje. To se vidi da je Sveti Franjo zaista jedan poseban lik koji je u svoje vrijeme obnovio čitavu crkvu. Odnosno, može se reći, on je za cijeli svijet vratio neke humanističke, neke ljudske vrednote na koje su ljudi zaboravili i tako da je on prihvaćen i za poštivanje prirode i za ovo. Dakle, sve to nalazimo već kod Svetog Franje. I zaista papa kada je izabran, on je inače Isusovačkog reda, član, dakle on jeste redovnik, ali nije Franjevac, ali on se nekako osjeća da je duh Svetog Franje nešto najbolje što treba, to im sam rekao,
današnjem svijetu, on vidi da mi sa visokom teologijom ili ne znam čim ne možemo ništa, to smo eto probali, ne, današnji svijet da se obrati i popravi, pa onda on kaže ipak jednostavnošću, siromaštvom, kao Sveti Franjo, živjeti samo evanđelje, ponuditi to svijetu, taj program. Tako da je to na neki način potvrda da je zaista Sveti Franjo bio jedna osoba vrijedna i koja i dan danas nešto znači. Otkad se nismo vidjeli, ja sam bio u Rusiji i bili smo u našem gradu pobratimu Nižni Novgorod. I odveli su nas u jedan manastir, to se nalazi otprilike 100 km od Nižni Novgoroda, svetac se zove Makarije, i kad bi napravio neku komparaciju i neko izučavanje sličnosti između Svetog Franje i tog ruskog sveca, ja mislim da bi se to skoro 100% bilo jedno te isto. Naravno da ima puno sličnosti. To je sad ženski manastir, ali onda mi smo pričali i bili smo multikonfesionalni, da je ono što smo mi sad tu sreli na Volgi, da je to jednostavno, to se dešava 200 godine kasnije i to je Sveti Franja. Dakle, šta se tu događa? Da istinsko evanđelje, svetost, ne pozna podjele, ne pozna granice, ono je prihvaćeno i prepoznatljivo od svih. Tako i Sveti Franjo je prepoznat i od svih drugih vjera i nije slučajno bilo u Asizu ovo što su Papa skup za molitvu za mir u cijelom svijetu izabrao baš Asiz, rodno mjesto Svetoga Franja Asiškoga, i ruski veliki sveci. Dakle, oni su prepoznatljivi isto i svuda i u katoličkoj crkvi kao sveti. Dakle, duhovnost, ako je neko živi evanđelski život, to je prihvatljivo svima, bez razlike kojoj crkvi pripada. To su ljudske podjele, jer on ove hijerarhije, ove obiljencije, ove poslušnosti, ove organizacije, pravoslavne, katoličke, ovakve, onakve. Ako je neko istinski sveta, znači da žive evanđelje, on je onda prihvatljiv za sve. To imamo potvrdu i od pravoslavnih, to sam ja nedavno čitao kod oca pravoslavnoga Žuravski Jovan, dakle, koji piše Tajne Carstva Nebeskoga, gdje govori, dakle, inače ovako, kad se kod nas dođe u pravoslavni manastir, da nema za molitve za katolike, nema oni pristupa. On je čak luteranku primio i dovela ju jedna pravoslavna da se pomoli za nju i onda kad je i da on je nju primio i dao je i pričest, dakle, dao je sve te tajne, što inače službena pravoslavna crkva ne, jer ona se ispovijedila kod njega. I onda ova poslije pitala, veli, pa ta prijateljica, pa kako, veli, pa nije progledala. Veli, sve je bilo, ona je oduševljena, sve je bilo dobro. Veli, progledat će na drugom svijetu. Ona je umrla. Prema tome i priznaju i veliki ljudi, duhovnici i pravoslavne crkve da se spašavaju i druge. To je odnosno istinski nauk. Dakle, i kao i katolička crkva. Dakle, ako neko svet, pa pripada on i pravoslavnoj crkvi ili ne znam ja kojoj drugoj, ako je on svet, on je svet. U ostalom, Izak Sirijski imamo lik, dakle, koji je monofizitske, dakle, jeretičke crkve spadao. A on je veliki svetac i za pravoslavnu i za katoličku crkvu, utemeljitelj asketike, Sveti Izak Sirijski. Prema tome, svetost ne pozna te ljudske granice koje su, jer spada pod ovog ili pod onog episkopa ili biskupa ili to. To je jedno, a svetost i evanđelje je... Znate što, kad ja bio neko, i ako bi mogao poglavarima rimokatoličke i pravoslavne crkve u Moskvi šapnuti da ako će se spojiti, da ih spoji onda to ta dva sveca, Sveti Franja Asiški i Sveti Makarije, ja bi jako voleo ako bi došlo do nekog susreta. A sveci su najlakše prihvatljivi. Dakle, i koliko znadem i u Rusiji i Svetog Franje su preveli, životopis je prevedeno ruski već u 19. vijeku, zatim Nasljeduj Krista, čak i na srpskom ima, to mnogi se začude kad ja to kažem pravoslavnima, dakle da sveti vladika Velimirović, dakle Nikolaj, je preveo Ugledanje na Hrista, jednu zapadnjačku asketsku knjigu od Tome Kempijskoga o Nasljeduj Krista. Ja bi zaista voleo ili Svetog Serafima Sarovskoga, pa on je prihvatljiv. Zatim Bogotražitelj, knjiga koja je tako popularna na cijelom zapadu, od ruski Bogotražitelj.
kao duhovna štivo i nešto što oduševljava ljude. Zatim cijela zbirka Dobrotoljublje, Filokalija. To je sve prihvatljivo svima. Dakle, svetost, duhovnost, to je dakle, ono što je svim ljudima najbliže i najpotrebnije. A ne jer on spada pod ovom, pod onom, pa u ostalom, kako je taj raskol crkve koji je nastao? Pa to je bio samo vrh nepoštivanje ovog, onog, čija će vlast biti, dok to narod nije niti znao odmah u prvi mah. Pa imamo mnogo kasnije, za vrijeme Turaka, da su još, to nije kod naroda, ako nije bilo blizu pravoslavnog ili obrnuto, da su primali svete tajne krštenje jedni kod drugih i s tim nisu činom prešli u drugu crkvu. Da, ali znate šta, ja puno putujem, pa je svaka crkva moja crkva. Da li je to pravoslavno, da li je to neka džamija, ja ću tu ući, ja ću se osjećati podjednako isto. Tako ima. Pa ja kad dođem u pravoslavnu crkvu, ja ću se prekrstiti po pravoslavnom i mislim nama je to da primamo i svete tajne, sve i kažemo da je sve ispravno i pravoslavno, prema tome to ne primamo ono, to je davno Sveti Augustin rekao, nije to djelitelj sveštenik, onda to nema spasenja ništa. U svetim tajne je Hrist, dakle, a ne ni vlasništvo crkve. Znate što, malo pre sam rekao jednu kotu da bi ja video ova dva poglavara na nekom zajedničkom susretu, znači onda sam izgovorio Volga i Nižni Novgorod, Sveti Makarije. Pa to bi bilo jako. Ali, isto tako govaram nešto drugo, to je Sveti Kapistran i ja bih voleo neko drugo mesto, neka druga mogućnost da se Rusi i katolici, znači pravoslavci, da se sretnu te dve velike crkve, da to bude upravo Fruška Gora, za koju mnogi tvrde da je to Sveta Gora. I ja to tvrdim da je Sveta Gora, ali nemojte zaboraviti da je tu bilo 5 benediktinskih opatija, da je tu bilo 1 cistercijska, 2 premontrejske crkve, znači... Pa i nekoliko franjevačkih samostana. I franjevačkih samostana, i pavlijskih, i onda su to kasnije prešle u srpske manastire. Prema tome, to je sveta zemlja i za katolike i to je sveta zemlja i za pravoslavce. Prema tome, ja mislim da bi, ako ovi veliki dostojnici žele neko zbližavanje, da bi to Fruška Gora mogla biti jedno dobro saštalište za ove dve velike vere. Svakako da ovdje što više Sirmi, dakle staro rimsko sedište i sama biskupija koja je od apostolskih vremena, Sirmijom bio veliki grad u rimsko doba. Imamo i značajne manastire, ali imamo i velike crkve, opatije, katolika. Bile su, one su nestale praktički. Jer... Ove velike su nestale, ali imamo još uvijek je tu Ilok, još uvijek je tu Bač. Znači imamo mi... Da, to su tako, da, katolička crkva je dosta se smanjila, dakle prisutnost na ovim prostorima, tako da ona tu nije više značajno prisutna, kako bi se rekla, na području Srema, odnosno i Bačke, kako bi se reklo. Koliko sad imate vernika, kako to sad izgleda, kako funkcionišete? Pa mi imamo ovdje u Bačkoj, imamo 3 i 1 u Sremu, to jest u Vojvodini. Imamo 4 samostana. A ova pripada Zagrebu? Zagrebačkoj provinciji, da. Ali zašto ne pripada Đakovu? Ne, Franjevci imaju takozvanu izuzetu, oni nisu, biskupije su jedno, a monasi u katoličkoj crkvi, redovnici, kako kažemo pripadnici redova, dakle monaški redovi, oni imaju autonomiju, kao što u pravoslavnoj crkvi autonomija Svete Gore, Monte Athos, ne podliježe jurisdikciji da neko se može od episkopa petljati u njihovu upravu, tako i ne može se niko od biskupa, jer mi idemo mimo biskupija, mi nismo samo u Bačkoj, nego i drugdje. 5-6 biskupija pokrivamo i više sada. Dakle, mi imamo svoju autonomiju. I mi što se tiče biskupa poštujemo, ono što treba biskupu to dajemo biskupu, ali u našu unutarnju organizaciju biskup nema nikakve vlasti. Dakle, biskup ne vrši kontrolu ovdje u samostanu, nikakvu. Dakle, nego je franjevačka kontrola, kako bi se reklo. To je spada franjevački red. On je egzempan, on je izuzet iz redovite jurisdikcije biskupa. Dakle, jer vi ne samujete ovdje, vi ste sami u ovom velikom zdanju? Pa nije, imamo takvu službu, Bač je dakle malo mjesto u kojem
samostan u samom centru, neka to je bila katedrala, zapravo sve u samom središtu je i tako da i ovo malo katolika što ima i okolica, Selenča je tu, dakle bez razlike, dakle katolička crkva ne gleda naciju, ne pozna naciju, nego kod nas dolaze svi bez razlike, dakle u našoj crkvi su i Hrvati, i Slovaci, i Mađari, i to nema... Ali ja bih volio tu da dođu, da za godinu dana ili za 5, da tu bude malo više fratara, da to malo... Jer kad odlazimo u druge sredine, kad odlazimo u Segedinu, onda su oni puni, imaju razne sekcije. Pa je naš franjevački red, dakle to je u gradovima, pa i mi u Subotici imamo 8 članova, a Bač je malo, mislim tu je župna crkva, jednostavno prema potrebama se stavlja osoblje u pojedini samostan. Znači sad tu nema potrebe za više svećenika da bude u samostanu, nego jedan, bilo bi poželjno kad bi bilo i više za druge poslove, ali eto za sad nema, ali to ne znači ništa, to može se promijeniti lako. Evo mi već pričamo dobrih 50 minuta, brzo je vreme prolete, uvijek sa vama. Ovo ćemo razgovor morati već privesti kraju, ali ja bih voleo da se mi dogovorimo za sljedeći već naš razgovor, ali to bih voleo kada ćete vi apsolvirati knjigu mog velikog prijatelja, doktora profesora Đure Hardija o Drugetima, pa ćemo onda tu malo to prodiskutovati. Vi ćete naći svoje Franjevce u toj knjizi, jer su Franjevci bili pratioci anžuskih kraljeva. Pa Anžujec imamo i sveca, Luja, Anžu. Ja bih volio da sljedeći put kad se vidimo, onda da mi to malo prodiskutujemo, te Drugete. Ja bih volio da dođem i sa gospodinom piscem, jer je on u međuvremenu, ja sam njemu dao jedan zadatak, on me poslušao, jer sam ga pitao, ajde reci mi, evo napisao si ovu knjigu, a ono što je za mene najvažnije, koliko je Karl Robert kralj živeo u Petrovaradinu? Da li je Petrovaradin kraljevski grad ili nije? On je počeo to da traga i došao je do zaključka da je Karl Robert da je živeo 6 godina u Petrovaradinu u Opatiji. Sada smo slikom i tonom u Transilvaniji, u centru erdeljskih Franjevaca u gradu Čikšomiju. Ovo svetište drže oci Franjevci i praštanje se slavi pre praznika duhova već skoro 500 godina. Okuplja se veliki broj marijanskih hrišćanskih vernika, oko pola miliona godišnje jednom. Inače, Čikšomiju je u Evropi treća po veličini što se hrišćanskog hodočašća tiče, odmah posle francuskog Lurda i španskog Santiago de Compostele. U Čikšomiju su još za vreme vladavine ugarskog kralja Lajoša Anžuja iz provincije Bosna, Argentine i Srebrnice stigli Franjevci Salvatorijanci sredinom 15. veka. Drugo značajno franjevačko hodočasničko mesto je Marija Radna u banatskom delu Rumunije na reci Moriš blizu grada Arada. I Marija Radna se vezuje za provinciju Bosna Srebrno, tačnije za grad Olovo, odakle su za vreme anžujskih krajeva došli Franjevci Salvatorijanci. Za duhovnost, veru, odbranu hrišćanstva od jeretika, bogumila, šizmatika, husita, ortodoksa, kalvinista, protestanaca i reformatora u srednjovekovnoj Ugarskoj bili su zaduženi po nalogu papa i anžujskih kraljeva Franjevci Salvatorijanci iz provincije Bosna Srebrna. U graničnom pojasu Franjevci su na jedan dan hoda dizali samostane. Bili su privilegizovani i od papa i od anžujskih krajeva, a o tome i dan danas svedoče
brojne povelje. Tamo gde su bili Anžujci, tamo su bili i drugeti, i Franjevci, Salvatorijanci, u Temišvaru, u Višegradu na Dunavu, u Lavovu, Užgorodu, Vinogradarevu u današnjoj Ukrajini, u Krakovu, Sandensu, Tarnovu, Krosnu, Lublinu u današnjoj Poljskoj, u gradovima Pentapolitane, Košici, Bardejevu, Prešovu, Levoči, Kežmaroku, Humeneu i Snini u današnjoj Slovačkoj, u kraljevskim gradovima, u Miškovcu, Budimu, Sekeš, Fehervaru, u Karpatima, u rudarskim gradovima gde se kovao zlatni florin, forint, besterce, kermec i šeljmec banja. I na južnom slivu i u pritokama Dunava, od Pakša do Oršave, u Mohaču, Baji, Somboru, Baču, Vukovaru, Iloku, Futogu, Petrovaradinu, Kaću, Kovilju, Zemunu, Beogradu, Kovinu, Ramu, Karanšebešu i Vidimu. Ja ne znam, nije mi jasno kako je provincija Bosna Srebrno, Bosna Argentina mogao snabdevati sa toliko fratara ovako veliku teritoriju. Od Krakova do Vidima, od Lavova do Olova, pa još i dalje do centra zvanog Dubrovnik. I na kraju šlag na torti Franjevaca. Turci insistiraju da crkvu u Sremskim Karlovcima, kapelu mira sa 4 vrata, na sećanje na taj značajni događaj u istoriju Evrope 1699. da kapelu mira mogu izgraditi samo velikim slovima i na kraju znak uzvika Franjevci iz provincije Bosna Srebrno. Evo još nekoliko interesantnih stvari vezanih za Franjevce provincije Bosna Argentina. Padri su u kasnom srednjem veku u Ugarskoj funkcionisali su pomoću lektora. Lektori su bili prevodioci u njihovim samostanima. Žena kralja Karla Roberta Anžujskog, Jelena od Poljske, posle smrti kraja nije se povukla u ženski franjevački samostan Klarise u Sandensu u Poljskoj, već je počela graditi i obnavljati franjevačke samostane širom države. Tako je priložila novac za izgradnju tornja Aračke crkve Pustare 1380. godina. Ali da se vratimo u sadašnjost. Nedavno je Evropska unija i fondacija Never Give Up za pozitivno mišljenje dodelila svoja odličja neverovatnom Niku Vujičiću, Australijancu srpskog porekla, čoveku neverovatne energije koji se rodio bez ruke i noge, a živi životom puno nadahnuća. Na istom postulju se našao i jedan Franjevac iz Deve, iz Transilvanije, Fra Čaba Böjte, koji je proteklih 2 decenije 4600 nezbrinute, napuštene dece hranio, školovao i izveo na put. Sve u svemu isplati se biti pošten, čestit, iskren i pozitivan.